سیپیتیش بو چالگرین گروا برچیبونه گوت ام بسازین ترکیه را دناوا دانوستاندنه که اکتیو دنه. لکوبانی با آمده بونا 400 جوانین کش گلک ولاتین روشلات ناوین کنفرانس خویا دویمین لدار خستن. د چارچوبه پنگاوا تونکرنا چتهین داعش ده شهروانین قصده 1000 سیویلین دنشی رزگار کرن. د چالکیا هیزین رزگاری عفرینی ده لشکرک و سه چته هاتن کشتن. سروکی بولوویای ادعا کرد که امریکا خوش بود دستوردانه که لشکری یا لونزوئلای آماده دیگه. شنواندن و چنارونه تیوی دما خوش ببینرین هیجام بسر نوچین خواهد دست پیکرن هاشی برفره نوچین مین دانه واری. جبو آرمان جاخوا به بریارداری و ببینه که خورد بر به مرنه و دچه هفسروکا کجه ده لیلاگوین افتام 105 روژن جبو شکاندنا تجریده لسر ریبر اوجلان دچالکیا گره و برچیبونه ده سکرتری گشتی جره ببرین سی پی تی رای گد بریلاد جی لسر چالکیا گره و برچیبونه آخوی و گد سی پی تی به سازین ترکیه را دناوا دانوستاندنه که اکتیو ده بانگین برخوادان لزندانان جی بلند بن او دبیجن امی به اصرار تجریده بشکنن او آشتی جی بینن. برخوادانا هفسروکال که جده لیله گوون آجبو شکاندنا تجریده گران آل سر ریبر او جالان که 8 مجداره 2018 دست بیکری دروجا 105 ده لیله گوون تبی حمو زحمتیان جی ده دواما چالکی او خده حتی شکاندنا تجریده سر ریبر او جالان ببریاره. مصطفی تمیسکان گره لیله گوون جبو روشادایی که خواست سکرتر گشتی یجره و بریا سی پی تی ریگت بریلات ببینه. تمیسکان دیار کرکو روشا لیله گوون گرتین سیاسی و برخودرندن اینو کرد کریتیکه و خواست به ناو مالبتین چالگرین گره و برچیبونه برایادارن سی پی تی را رونه. ریگت بریا ایمیل برسفدا تمیسکان و گوته. سی پی تی به سازین ترکره دناوا دانوستاندنه که اکتیو دانه. او دیار کرکو دوی چارچوبه یده لسر ناو چالگرین گره و برچیبونه ین لستراسبورگه و دورندن فکارین هیتین شروع وکرن. دی ایمیل ده نهاتی گوتن کو دانوستاندنه که چاوا هیا انجامه که چاوا هاتی استاندن آنجی سی پی تی سردانا امرالیه کریه یاننا. هفسروک گشتی یه هدف سازایی تملی سردانا گوون کرد. تملی پشتی سردانج چاپمنی را آخفی و گوته. تجدید کنا ریبر اوجلان پرزگریکن لترکیه کورتردکه امج حکومت و وزارت داده دخوازن که لگوری زاگونین خواهد بگرن. برخودانا چالگرین زندانان جی تویزختان جی ددومه زیدتری سیاستگرتین جدوزا پاکه و پاشکه جبو پشتوانی یا لیله گوون بکن کتن گره و برچیبونه یا بی دم و بی دور وگر. جه چند گرتیگهین جدا نامین دوام کرنا برخودانه جه چالگرین گره و برچیبونه را هاتن شاندن. 5 گرتیین کل گرتیگه ها تیپا تا آمده 46 روژن ده گره و برچیبونه دانه نامه یک شاندن. گرتیان ده نامه یا خدا گوتن. ده داویا وی رویتیه ده روشن خوش هنو که لبند آمنه. هر وها گرتیه بناوه زردش آداناجو 66 روژن ده گره و برچیبونه دایه و بریجی به همان آرمانجی آگر بردابو بدن آوخه بریا مالبتی پیام شاند. زردشت ده نامه یا خدا و هاده بیجه. امی برخودان آوخه ده آستا هری جورده بدومینن. متین سرحت جیل گرتیگه ها خار پیته 67 روژن ده گره و برچیبونه دایه. روشا گرتیگه هن راوا کر و دیار کر که حتی نها جغینی لیمون و شکر تشتک نهاتی داینو گوته امی تجریده بشکینن. بلیل تشید تجریده لسر بر اوجلان او پشتگیریا به چالکیا لیلا گوون را لباکور و روشلات سوری جی چالکی زیده دبن پشتی گرکی لگه ایرو کنگراستار به سلوگانا برح برخوادانا زندانی امی تجریده هلوشنن لدیری که کنه چالکیا گروا برچیبونی ودا. ایرو کنگراستار لدجی تجریدال سر بر اوجلان و پشتگیریا به چالکیا لیلا گوون را کنه چالکیا گروا برچیبونی لدیری که ودا. گونه چالکی لی پیشی آمالا گل آباجار دیری که هات ودان. 100 کس تولی چالکی بون. چالکی آگره و برچیبونی و داخویانیه که دست بگر. امجیله برخداری دست بگر. ری چالکی دست بگر. و همه تجریده رشکره.
هل بشكريا حبالنا ليا حبالنا صدر حمو حبالنا وين هذا الجلابية الاستقبال وأن مثلا لو خاطر الله جلابية أم بشكل أم لو خاطر چالکگران جی پیشگیری آبخواب ارمانجا چالکی لیلا گوون را نشاندان. تشتق وجدانية تشتق أخلاقية تشتق مروفاهية قريداي مروفاهية فاي يعني بنر كسك جبو أبقى مروفاهية جيانا قداي حياتا قداي يما أم روجك وقو في جرق أم جران سرقوا نبيين جرق أم هاتم برقدانية دابن جبال روح مراي نجسد مراي روح مراي حتى خون لاش مدها ام بيسرو كقوم شهيد خنا برخدانا هوا ليلا خوان فيروز لكن ايرو صد بينج روجد غرافا برشيبوني ده اف تي واتا فكري برا بود هندري هر جنا كرد هر جنا جهان ده جيان دكه هاتيا بلا فكرين چالکی و سه روزان دوام بکه. هیجای بی برخستنه کو دو گرافه برچیبونه لگرگه لگه پشتی گو سه روزان دوام کرد به داخویانی که بزاوی بو. خليجي جسمي مدى تيدا نفيسيا اوجا تزيتي مشكلة فاشيزم براخنن سر آزاد بکن کردستان که آزاد هوا بکن سروی اساسی تکوشن کتی دست بکر هوا لیلاجی گاوا هکمین دست بکر گرevên birçîbûnê yên li dijî tecrîdkirina Rêber Öcalan li Sîna Wendên Başûrê Kurdistanê jî dewam dikin. Di çarçoveya çalekiyên ku sê mehan li pey xwe heştin de heta niha 106 kom tevlî gerevên birçîbûnê bûne ji çalekgerên Nasir Yaz û Fadila Tok jî di gereva birçîbûnê ya bêdem û bêdor vegerdine. Nasir Yagez li pey Leyla Güven ev noto dirojin di nava berxwedana şikandina tecrîda li ser Rêber Öcalan de ye. Çalakiya Yagez 21 mijdara 2018 di nava nûnertiya HDPya Hewlêrê de dest pê kir. Lêkêleka Çalakiya Yagez, Çalakiya Bêdem û ya Bêdorveger jî hate dest pê kirin. Di Çalakiya ku noto du rojan dewam dike de 46 koman bi dorvegerî cihê xwe girtin. Her çû ev çand lê Başûrê Kurdistanê belav bû û seviya Hewlêrê li Slêmaniyê, kampa Mexmûr û Şengalê jî konê çalakiyê hatin danîn. Li Slêmaniyê çardeh kanûna heman salê bi pêşengiya Komeleya Karkerên Mezopotamyayê dest pê kir. Her du rojan carekî komek nû ji çarbeşên Kurdistanê di nav de hene, tevlî wê dibin û heta niha 35 koman di nava heftî rojî de çalakî dewrgirtine. Ya sêmîn jî li wargeha penaberan a Şehîd Ristem Cûdî Ango Mexmûrî ye. Vê çalakiyê jî 16 kanûnê dest pê kir. 68 roj derbas bûn û 22 koman ji bo dewamkirina çalakiyê dewrgirtine. Li wargehê endama Meclisa Hişdar a Mexmûrê Fadila Tok 20 çileya îsal ket greva birçîbûnê ya bêdem û bêdorveger. Fadila Tok ev meheke di berxwedanê de ye. Di wextekê de ku dengê berxwedana li dijî tecrîdê bilind digo, neyarên îradeya gelan bêdeng neman. Piştîvan çalakiyên navborî roja sêhê çileyê, endamên Meclisa Hişdar a Mexmûrê li ber avahiya nûnertiya netewên yekbûyî ya Hewlêrê û bi destûra wê ketin girevê. Piştî wê rojekê û şişê Sibatêya Sayişa Hewlêrê êrişê çalakgeran kirin û alavên wan desteser kirin. Li vir 5 xwendekarên wargeha Mexmûrê ku diçûn serdana çalakgeran jî binçav kirin. Piştî êrişê asayişê çalakger binçav kirin û bi darê zorê ew derxistin dervey sînorê Hewlêrê û rê li pêşiya çalakiyê girtin. Berxwedana 14 çalekgerên li Strasbourgê di roja 66 de ye ev çalakî piştgiriyeke xurt hem ji gelê Kurd hem jî ji siyasetmedarên Ewropî û navneteweyî dîtin berpirsê dîplomasiyê ya Civaka Demokratîk ya Kurdên li Fransayê Agit Polat jî diyar kir ku tenê li Strasbourgê wan zêdê 200 hevdîtin pêk anîne armand ji hevdîtinan jî zêdekirina piştgiriyê ye. Berxwedana greva birçîbûniya li Strasbourgê 66 rojin dewam dike.
ev çalakî piştgiriyeke xurt hem ji alîgelê Kurd û hem jî ji siyasetmedarên Ewropî û neteweyî girt. Li gel girevên birçîbûnê karekî berfireh ê raya giştî jî têkirin. Tevî hevdîtinên biraydarên Konseya Ewropayê, Parlamentera Ewropayê û Komîteya Pêşîgirtina li İşkenceyê CPT'yê bi gelek nûnerên partiyên siyasî, saziyên civakî û bi dehan saziyên cudan re hevdîtin hatin kirin. Berpirsyarê dîplomasiyê Civaka Demokratîk a Kurdên li Fransayê Agit Polat li ser van hevdîtinan nirxandin kir. Agit Polat got, hevdîtinên ji bo çalakiya greva birçîbûnê bi meha çileyê rezê debûn. Mijar bi taybetî kete rojeva Meclisa Parlamenteran a Konseya Ewropayê û rûniştinên Parlamenta Ewropayê yên mehên çile û sibatê. Bi bandora hevldanên dîplomasiyê yên li rûniştina Meclisa Parlamenteran a Konseya Ewropayê yekser di pêşnûmebiryareke de navê Rêber Öcalan hate nivîsandin û daxwaza rakirina tecrîdê hate kirin. Pazdehê çileyê di rûniştina Parlamentoya Ewropayê de gelek parlamenter li hevciviyan û li ber tecrîdê rabûn. Heman rojê li Parlamenta Ewropayê daxuyaniyek ji çapemenî re hat dayîn û bang li welatên Ewropayê hat kirin ku helbestek alîgirê aştiyê nîşan bidin û li dijî tecrîdê derkevin. Agit Polat li ser çalakiya greva birçîbûniya li Strasburgê wiha got. Heta roja 66 a greva birçîbûnê, tevî hevdîtinên biraydarên Konseya Ewropayê, Parlamenta Ewropa û CPT re tenê li Strasburgê zêdeyê 200 hevdîtin hatine kirin. Ji bilî Almanya û Fransayê, parlamenterên Swêd, Danîmarka û Holandayê mijarên tecrîd û grevên birçîbûnê xistin rojeva parlamentoyên xwe. Her wiha kumek ji parlamenterên çep û rastgir, nameyek ji Wezîrê Karên Derve Jean-Yves Le Drian re nivîsandin û jê xwestin ku ji bo bidawîkirina tecrîdkirina Öcalan zextê bike. Ji destpêka grevên birçîbûnê ve ji bilî partiyên siyasî, pêşgiriya herî giring ji tevgera Êlekzeran hat. Êlekzer 16 Sibatê tevlî çalakiya Kurdan a li Strasburgê ya li dijî komployê bûn. Di konferansa roja înê ya li Kumara Lordan a Kralîteya Yekbûyî biryar hat dayîn ku Weqfa Demokrasiya Abdullah Öcalan were avakirin. Di konferansê de Seroka Meclisa Rêveber a Mesedê İlham Ehmed, gelek siyasetmedar, akademisyen û aktivîst amade bûn. Di nava xebatên Weqfê de sendîkan ku kampanyaya ji Öcalan re azadî birêve dibin jî wê hebin. Her wiha endamên Kameraya Lordan, parlamenter û akademisyen wê di nava vê xebatê de cî bigirin. Duyemîn konferansa ciwanên Rojhilata Navîn birêve diçe nêzî 400 ciwanên ji gelek welatên Rojhilata Navîn beşdarî konferansê bûne. Ciwanan diyar kirin ku armanca wan yekrêziya ciwanan û peydakirina çareseriyê ji krîzên li Rojhilata Navîn re ye. Her yek ji van ciwanan bi armanc, hîvî û baweriyekî hatiye li vê holê rûniştiye. Duyemîn konferansa ciwanên Rojhilata Navîn li Kobanê têl darxistin. Bi pêşengtiya ciwanan ber vê rojhilateke navîn pirreng û demokratîk ve 305 ciwanên seranserî Rojhilata Navîn kombûne da ku pirsgirêk û aloziya ku Rojhilata Navîn heyî bibin bersîv. Wê sê rojan ev mijar bibe mijara nîqaş û guftugûyê di navbera ciwanan da. Rojhilata Navîn di krîzên mezin ra derbas dibe û ciwan li vir hewl didin bibin pêşengên çareseriyê. Dibe ku armanca van ciwanan cuda bin. Lêbelê heman daxwaz wan li hevdû kom dike. Ew jî çareseriye. Di Rojavayê Kurdistanê da ciwanan rûleke bingehîn di mezin kirin û pêşxistina şoreşa gelan da lîstin. Ji lewra bi vê daxwazê Beşîr Ehmed ê ji Iraqê hatiye vî konferansî. نكمل العمل اللي احنا اصلا مشتغلين عليه بالاول. Çareseriya herî guncav ji bo her desthilatekê jiyana aşîtî û aramiyê ye. Di nava nîqaşên wan da netewa demokratîk ji bo yekrêziya ciwanan hatiye dîtin. Ji lewra erka bilêvkirina vê fikrê didin ser millê ciwanan. Avo zaniyar ê ji Ermenistanê girêdana xwe bi vê fikrê ra nîşan da. Em ê bi vîn û îradeya gelan yekrêziya xwe ava bikin. Leyla Goven name ji ciwana ra şand û got. Di serî da ciwan gelên Rojhilata Navîn wê bi tîkoşîneke demokratîk hesab ji pergala İmraliyê bipirsin. Vê yekê hêz da ciwanan. Di şexsê Leyla Goven de hatiye destpêkirin. Çar parçeyê Kurdistanê û derve yola her dermezûn bûye em pîroz dikin û soza mezinkirina vê berxwedanê û şikandina tecrîdê didin. Roken Demîr a jî Tirkiyeyê hatiye armanca xwe wiha dibêje.
Ortadoğu Gençlik Konferansı'nda şimdi bütün gençler toplandı. Arman Cemaya bir konferansı evaki hemu juanê rojhilat navîn bi cihekî de kom bikin li ser wê esasê piskirêkên ciwanan nîqaş bikin û çareser bikin. Gelek ciwanan dixwastin tevlî xebatên vê konferansê bibin lê astengîl pîşiya wan derketin. Ji lewra beriya Skype nîrna xwe parva kirin. Roja yekê ya konferansê bi nîqaşên siyasî bidawî bû. Tê payîn ku konferansa ciwanan wê sê rojan dewam bike û tê da sedemên bingehîn ên derketina krîzên rojhilata navîn nîqaş bikin. Belê hevseroka KCD Leyla Güven nameyek nivîskê ji duyemîn konferansa ciwanan ya rojhilata navîn re şant û got ji bo çareserî û aştiyeke mayînde ya li rojhilata navîn ji her demê zêdetir pêwîstî bi Öcalan û nêrînên wî heye. Hevseroka KCD Leyla Güven peyameke nivîskî ji duyemîn konferansa ciwanan a rojhilata navîn re şand. Leyla Güven di peyama xwe de wiha dibêje. Silav ji we rûyên ronak kol Rojava, tîkuşîna şûreşê yeni gelên rojhilata navîn û cîhanê bi lehengî dimeşînin re. Birêz Öcalan bi komployeka navnetewî radestî Tirkiye hat kirin. Di serî de ciwan gelên rojhilata navîn bi têkuşîneke demokratîk re wê hesab ji vê rewşê bipirsin. Dewleta Tirk û hêzên navnetewî baş dizanin ku Birêz Öcalan bi gotin û peyamên xwe rojava gelên rojhilata navîn diyar dike. Birêz Öcalan di avakirina aşîtiyê de xwedî risteke giring e. Leyla Güven peyama xwe wiha domand. Ciwanên delal konferansa we li ser axa azad li Rojava pêktê ji bo wê jî watedar û giring e. Me gelek caran di tîkuşînên dijwar de serkeftin bi dest xistine, mînaka wê jî berxwedana Kobanê ye. Leyla Güven namaya xwe wiha bidawî kir. Em rasteqîna jiyana ku di oxira wê de dikarin bimirin û di oxira wê de jî mirinê ji dil hemêz dikin. Hûn wek ciwan di van rojên berxwedanê de ji bo şikandina tecrîdê divê tûkuşîna we hîn bilindtir bibe. Hêzên rizgariya Efrînê li dijî artêşa Tirkiye dagirker û çetên wê li Efrînê ku dagirkirine çalakiyek pêk anîn di çalakiyan de leşkerek û sê çete jî hatin kuştin. Hêzên rizgariya Efrînê derbarê çalakiyê de daxuyaniyek da û ev agahî parvekirin. Hevdeyê Sibatê hêzên rizgariya Efrînê li dijî komeke çetên Firqet el Hemzet ku di navbera gundê Kurzêl û Basûtê yên Efrînê de bi cê bibûn çalakiyek bi bandor li darxistin. Di encamê de sê çete hatin kuştin û 5 jî bi giranî birîndar bûn. Hêzên rizgariya Efrînê îşaret bi daxuyaniya 18 mehêjê kir û wiha got. Me di daxuyaniya 18 Sibatê de diyar kiribû ku hevdeyê Sibatê şervanên me li navçeya Bilbiliya Efrînê li dijî maşîneyeke dewriya ku leşker û çeteyên dewleta Tirkiye dagirker tê de bûn çalekek sabûda jê li darxistine. Di encama wê de leşkerek û di çete bi giranî birîndar bibûn. Hat zanîn ku leşkerê bi navê Ümit Üzgüne oğlu jê bi giranî birîndar bibû miriye. Qonaxa dawî ya tinekirina çeteyên Daişê êdî ber bi encamê ve diçe çeteyên Daişê hejmareke mezin ji sivîlan li gel xwe girtiye lê belê şervanên Qesedê ji bo rizgarkirina wan jê bi baldarî tev digerin. Herî dawî nûçeganê me Hoşeng Hesen ragand ku şervanan bi zêdetirî 1000 sivîlên din jê ji çeteyên Daişê rizgar kirin. Temaşevanên me niha li vir em li kêleka gundê Baxozê ne. Ji xwe gundê Baxozê ew devera dawî ya goçeteyên Daişê di perçeyek biçûk de jê mane. Hejmareke mezin ji welatiyan, hejmareke mezin ji xelkê li wê derê ji aliyê çeteyên Daişê ve hatibûn girtin. Niha li vê derê wekî got em di dîmena de, wekî got em û hûn bi çavê xwe dibînin, ev kamyonên mezin ji aliyê Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê ve ji bo yî nava Baxozê hatibûn
شاندن شخوا قصده روبرک باش یان جریجه باش باغوزه دمک بریان ها رزگار کربو او وکی گومه گو داعش ده پرچه که داوی جده مابود ده هندره وان کمیونان ده او ولاتین گلوه داره مابون او خلکن گلوه داره مابون یه گو داعش او وکی مرتالن زندی بکارتانین او جالیه هزن سوریه دموکراتیک و هاتن درخستن و بر به هریمن به اوله و یندبن کنترول قصده و دین برن جخوا فرماندارن قصده جی او یک دیار کربون گو صدمان رزگار کرنا و دورا داوی یا گو دست داعش دمایه گو تنه در دورا 600 حتی 700 متریه هبونا اوقاس هجمارا مزن جی مالباتن چتیان جی جوالاتین سیویل جی خلکن و درج خو قصده وکی ارکه کی دانی بو پیشیا خو او یک هان گلک جارا جی دوباره کربو گو همه کسن لو در وان رزگار بکه نهاجی لو درج خو اف کمیون در هجمارا وان در دورا 20 کمیون تی تخمین کرن گو به هزاران ولاتیش خود نوا وان دهبن دیساجی لکلکا وان یگو دمشن دیساجی یعنی هزن قصدینه وکی پاراستنج بو یوانات تخمین کرن گو او بربر به هرمن به اوله و یند بن کنترل قصده و ورن برن او پشتراجی لگوری گوش خود سیویلن برج دچون و داره بچن کامپا هولی لحسکی او من بجه مراسم شهیدان هبو بسدان شینین هر دو باجران چار جانگورین آزادی به مراسم گرسه لگورستان شهیدان سپارتناخی شروان قصده عمر الحميد بن أصناف خطاب حسكي، إبراهيم الجمل بن أصناف أسد حسكي، وعمر الأحمد بن أصناف حنش دقونا غداوية بينغا باقرا جزيرة دا شهيد بون. بسدان شينين حسكي بشتي ورگرتنا جنازين شهيدان، بکاروانکی بر بگورستان شهید دجوار آل گنده داودیه و کتن ره. لگورستان پشتی مراسم لشکری لسرناو مجلس مالبات شهیدان هزین لشکری و مجلس کانتون حسک آخافتن هاتن کرن. کسی ناخوین دیار کرن که او دناو اولهی و آرامی دنه بسای خوینا شهیدان. هر وها سرساقی مالبات شهیدان را خواستن و سوزا شپاندنا خطا شهیدان نو کرن. دداویا مراسم ده گرسه گل جنازین هر سه شهیدان دناوا سلوگان و تلیلین دایگان ده سپارتناخه. شروان هزن تایبت یا مجلس لشکری یا من بجیل نافچه ان عیسا دمال سر ارکا خوبو شهید بو. بسدان شینین من بجی پشتی ورگرتنا جنازه شهید بکاروانه کی بر بگورستان شهیدان و کتن ره. لگورستان پشتی مراسم لشکری لسرناو مجلس لشکری یا من بجی و مجلس مالبات شهیدان آخافتن هاتن کرن. کسی آخوین سرساقی جمالبات شهیدان را خواستن. دداویه ده جنازه شهید دناو سلوگانان ده هاته آخر کرن. شر شروان قصد لدشی چتین داعش مگوت دی بر به انجام ودچه چتین داعشین کو ده بشک بچوک آب باخا زیده مانه سیویلان و کمرتالین زندی بکارتینین نتوین یک بوی دیار کرن کو 200 مالبات لجم چتین داعش با اوه که مرتال هاتنه گرتن. نونرا کمسریا کاروبارین مافی مروانیا نتوین یک بوی میشل باش لی دیار کر کو نهاد 200 مالبات لحریمه که بچوک لدست داعش دا سیمانه. شروان قصده بده هزاران سویل جدستی چتین داعش رزگار کرن او لدورین به اولشی بجه کرنه. هر واه شروان قصدش بو پاراستنا سویلان لجم داعش دلگرتینه اپراسیونین خواه راوستاندنه. نتوین یک بوی دبیجه دوی قصده جبو وان سویلان بالدار به. اف هلوستا نتوین یک بوی هم وقتی ما بونا بده هزاران سویلان ده کامپین هولی ده دردکه و هولی. لنتوین یک بوی جبو وان کوچ بران حتی نها تا آلیکاری پیشکش نکریه او تنی داخویان یانده ده. بانگین لولاتین اوروپای جبو ورگرتنا چتین خواهین گرتی دوام دکه به بانگا ترامپ را نقاشین لسر پیشروشا چتین داعشین دست قصد ده لألمانیا زیده بونه سیاست مدنین جبو گرتین داعشی خواستن مافی ولاتی بونش دستیوان جی ورنگرتن. شر شروان قصده لدیجی داعش به انجام دبه. لیبل شروان قصده نزی هزار چتین بیانی بساقی گرتنه. ریوبریا خو سرجی لبنده کو دولت ولاتین خو ور بگرن. لسر به که سروک امریکا دونالد ترامپ شیاری دا ولاتین اروپایی کو اگر ولاتین خو نبن وی ورن بردان. آلمانیا، فرانسا و دانمارک اف بانگا ترامپ رد کرد. هری داوی پارتیا کسک آلمانی دستک دا بانگا ترامپ و بانگ لحکمت آلمان کرکو ولاتین خو وگرینه.
وزیر عدالت سویسرای جی دیار کر کو بلا ولاتین وان ین دناوا داعش ده لسوریه و عراق ورن دارزاندن. دولت آلمان لپیشبری ولاتین خواه ین دناوا داعش ده بخمساری تفدگره. نزید 100 ولاتین آلمان این داعشی ده دست جروان قصد دنه. ریوبریا برلین حتی نها به وی دعای تفدگریا لسوریه نونرتیه کامه یا فرمینینه. لو ما لسر ولاتین آلمان این لهرمه ام آگاهی کی وکری نکارن بگرن. پشتی کو سروک دولتین یک بوی امریکا زخت کر مجار ایدی بو یک جه مجارن سرکین حکومت فدرال آلمان. دهن شیروین مدیا آلمان ده گلک سیاست مدار و پسپور دخوازن مینا گرتیگاه لگوانتاناموی یا کو دولتین یک بوی امریکا لدیجی القاعده آوا کریه گرتیگاه کوره چکرن. آنجی و چتین داعش لدادگاه سوجن شرعانه تویا لدان هاگه ورن دارزاندن. لیبل حقوق ناز دبیجن هر دو بجارت جیل دستورا بنگهین آلمان ناین. وزیر بری پاراسنه و دادگری جزایی پروفسور روبرت شولتز دست نشان کرکو آلمانیا نچاره ولاتین خوار بگره. پسپور دستورا بنگهین اولترش بادس جی نرینا خواهها آنی زمان. قانون لألمانیای دستوری ناده کو ولاتین وان در کوین پیشبری دادگاه شرعان نتویا لدانهاگه. وزیر کاری هندری ایالت بادن فورتنبرگ توماس تروبلجی خواست مافی ولادبون آلمان اندام داعش به بطال کرن. وزیر کاری هندر هورد سیهو فرجی دیار کر قبول کرنا داعشیان دویل گوری شرطان به. بردف کی وزارت کارین در و امریکای رابرت پالادینو دیار کرد که جبوکشینا هیزن وانجی سوریه هینا دم نهاتیه دیار کردن. روبرت پالادینیو ده جوینک چاپمنی ده برسوا پرسیان روزنامه باناندا. پالادینیو گوت جبوکشینا هیزن وانجی سوریه هینا دیار نکرینه کو و کنگی ورن درکتن. بردف کی وزارت کارین در و امریکای تکیلداری آواکرنا حریمه که جبو پاراسنا سرسنوری باکور روشلاتی سوری و ترکیه کو به پشتوانیا هیزن اوروپا و ولاتن عربی تا آگاهی ندام. روبرت پالادینو ده سر ادعاین رژیما سوری و روسیه کو امریکا وکه پارچه کرنا خاکا ولات دبینه جیانین زمان کو تا آرمانجا کیاوانیا بیاوی تنیم. ریش خستنه که هرکس دخوازت تنبه بلی دما دیگه جبر تنبونی هنگ آلی خوا عاجز دکن او یک جبور رژیما سوریه تکلداری تنکرنا چتین داعش در باز دبه رژیما سوری پشتی گلک داخویانین دانوستاندنین با کردان ره نها جی ریوبریا خواسر رد که بسینا شعبان دیاگوتیا که ام ریوبریا خواسر قبول ناکن چما دوی دمیده و پشتی داخویانین روسیه اف هلوز جالی رژیم و حادیه دیار کرن جی تمرق کرن. خویای هرکو هزن سوریای دموکراتیک قصده سرکفتنه که لدیجی داعش پکتینه هنک آلی بهرز دبن. چاواد پنگاوا غزبا فرات یا رزگار کرنا باجار رقایده دولتا ترک 25 نیسان ایریشی قرچ و غادر که کر. رژیم سوری جید دمن داویده به تکچونا چتین داعش را نرحتین خوانی شانده. پشتی که رقا 20 جوتما سال 2017 هات رزگار کرن. شورمندا سروک رژیم سوری بوسینا شعبان گوت او رقا وگا خون نمینه و هزین وان در باسی وی ببن. ددمه که دا قصده لبرداینا مزگینیاتو نکرنا چکداریا داعشه همان شعبان لدیجی پروژه ریوبریا خوسر هلوس نشان دا. بوسینا شعبان گوت ریوبریا خوسر تواته پارچه کرنا سوری و اموه که قبول ناکن. شعبان آکود دستورا بریا سوری ده به اصراره ادعا دکه که همو پیک هاته ده سوری ده بین قانون ده وکهون و هاگوت و کرد بوستاندنا تعویزان جشامه گلک زحمتیان بکشینه اما هر بوسته که جخاکا سوری رزگار بکن. بریاویجی سروک رژیم سوری بشار الاسد همان هلوصل دجین ناوندی نشان دابو. چافدرین سیاسی دبینن که به تکچونا داعش رژیم سوری دکوه مترسیه ده که دستور که دموکراتیک جبو سوری آوا ببه. نخاسم افگاوا که ریوبریا خوسر پیشنگتی آوه دکه آلوزیا سوری در باسی پیواجوه کنو دکه. بالکش پشتی داخیانیا هری داویا روسیای رژیم سوری گوتنین و دوباره دکن. روسیا گوتو بو آرمانجا کردان و امریکا آوا کرنا دولت که کردی لسوریه. پشتی 4 سالانه تکوشینا شروان قصد لدیجی داعشه و ده انجام ده خاکا سوری جویر اخصنا تاری تیرزگار کرن. ایریشن دیپلماتیک لدیجی وی تینه کرن. افداخیانی نافبوری ناکوکیا دناوا ریوبریا شامی دجی در دخینه هوله. بری دمک جیگر وزیر کار در و رژیم سوری فیصل المقداد
کیفخوشیا خو به پیوندین به مسد ایرانی بو زمان او جبو دانوستاندنان آمادهکارین خو نشان دابو. لیبل ریوبریا خود سر آکو همو پیک هاته جه خود ناواوی ده دیگرن نناوندیا دموکراتیک جبو پاراستنا مافی همو پیک هاته انوی کیتیا خاکا سوری دخوازه. ریوبریا ناووری جی چاره سری آلوزیا سوری به دیالوگ و دانوستاندنا سوری وگرده ده. لور یا بالکش اوه گلو به روسیا رژیم سوری دکاره گوتنه که وصابکه ومهام وهيكلية عمل هيئة سرک وزیر عراق عادل عبدالمهدی جوینا روزنامه‌وانی هفتانه در راگاند کو پیوسته چتین داعشیین کل سوریه مانه خو رادز بکن. سرک وزیر عراق عادل عبدالمهدی جوینا روزنامه‌وانی هفتانه در درباره هبونا چتین داعشی ده داخوین یکدام. عادل عبدالمهدی دیار کرد کو عراق چاودرین گوهرتن ناوا سوریه ده دیکه او گوت پیوسته او چتین داعشیین کل سوریه مانه کو پرانیا وان عراقین خو رادز بکن. اگر او خرادس نکن امی دربکه به حس لوان بدن داکو به تباندورا وان لسر عراق نمینه. عبدالمهدی تیکلداری هبونا او هجمارا لشکرین امریکی لعراق جی و هاگوت حتی نهانی زیکی 5200 لشکرین امریکا او 3000 سرباز او شارزاین بیانی لعراقی هنه پرانیا وان جی آلیکاریه ددن هزین عراقی. سکرترا گشتیا پارتیا پیشروژیا سوریه هفرین خلف دیار کرد که شنین باکور و روشلات سوری ترورا کل سر تواهی جهان خطر بو تند که هفرین گوت پشتی تونه کرنا چتین داعش لحرمی دوی گاوین جدیش بو چاره سر کرنا آلوزیا لسوریه بناویتن. اثبات کردیه که دهر وارد دکاری پیشخستنه. سکرترا گشتیا پارتیا پیشروژیا سوریه هفرین خلف تکلداری تونه کرنا چتین داعشی لباکور و روشلات سوریج اجانس هواری را آخوی. هفرین خلف گوت چتین داعشی لسوریه و عراق بلاف بو و بخاره کشتن، کوجبر کرن، تالانی و سرجه کرن آنی. لدجیوه ترورا کل سر تواهی جهان خطریه بر خودم پیوست بو. گلی باکور و روشلات سوریه ارکاتونه کرنا ترورا داعشی گرد سرخواه. قصد برخودانه که به هم پال دجی داعش نشان دا. هفرین دیار کر کو قصد تکانه هیزه کوکاری او کابوسا چتین داعشی آوا کریه پوچ بکه. هفرین خلف دست نشان کر کو صدم آلوزی سوریه که حتانه ها دوام دکه شارو چنبرا کو کومین چته فرض کرنه. سکرترا گشتیا پارتیا پیشروژیا سوریه هفرین خلف تکلداری رولا پارتیا وان دره خسن کرنا جواکی ده و هانر خاندنا خو بداوی کر. پشتی تو نکرنا داعشی امی به همو هزین سیاسی را بکه به نوا تکلیان دا کو چاره سریه که سیاسیش آلوزی سوریه را پیدا بکن. بی چاره سریه سیاسی ده سوریه وکه هریم شر بمینه. پروژه سیاسی چاره سر کرنا آلوزی سوریه دوید دسته گل سوریه دبه. جبر کو او ماف دارن و ماف وانه کو چاره نوسا خود هر آلیده دیار بکن. لدیش داگرکریا دولت ترکیه خاکا باشوری کردستان گلی باشور 26 چلی شورش کربون آسیشا پدکشی نیزی هشتی کز بنجاف کربون و حتی نها هینا گل کز جی دبنجاوان دنه ده مشاکو ایرو دهات خواستن کل دوه که وره لدار خواستن ده نه اندامین تفگرا نفشین او روزنامه گرک جی هاتن بنجاف کرن. پارتیین سیاسی و خلک باشوری کردستان لدیشی گرتنا چارکوانین شورشا 26 چلی لشیرادزی برتکین خود دیار کربون. جهشتی کسین کو وی دمی هاتبون بنجاف کرن هینا 13 کس گرتینه. ایرو لدهو کش بو آزادیا کسین بنجاف کری چالکی کوی بهاتر درخستن لی آسایش دستور ندا. لگوری تلویزیون NRT نه اندامین تفگران نفشینو کو بجداری چالکی ببون و نوچگهانی NRT طایف گوران ای چالکی دشوپانت هاتن بنجاف کرن. هات زانین همو کسین کو هاتنه بنجاف کرن جی سربست هاتن بردان. جاره یکم لکلک آسایش ازدیخان آسایش جنان جی هات آوا کرن او به هفباشی لگل آسایش ازدیخان لخانه سوری دست به پاراستنی کرن. جبو برسوا هر ایریشه که در و او هندرین ورداین آسایش جنین ازدی لشنگالی هات آوا کرن. آسایش جنین ازدی دست به پینگاوا خویا یکمین کرن او لکلک آسایش ازدیخانه ده جی خواه گرتن. ده درباری پاراستنا هندرین ده اندام آسایش جنین ازدی سوات کرید آخوی و گوت ام پر کیف خوشن جبر کو گلی ما بما سر بلندم. جبر ام به هف باشی پاراستنی دیکن او یک جی آرامیه بلاو دکه. هر وها اندام آسایش خالد خیرو جی گوت
جه کیفخوشی یکو جبو ام او جبو تواهی جنین ایزیخانه ما زیده آسایشا هر وها ما زیده آسایشا جنین جی برفره نکریه لی دیسا جیمه کاریبو ام آرامیا دلی گلی خوده چکین به طایبتی گلی خانه سوریم. حکومت اسرائیل بریار دابو کو الیکاریا سالانه آکود در ریوبریا فلسطین راوستینه ریوبریا فلسطین جی برسوا ویکی دام. کنسه اولکاریا اسرائیل روژا یکشمی راگاند کو اوی 5 جسدی جبا جین کود در ریوبریا فلسطینی کیم بکن. لگوری ایداین اسرائیلی اف الیکاری لمالباتی چکدارین حماسیتینه بلاف کرن. درباره وی بریاری دجی سروکی ریوبریا فلسطینی محمد عباس لسر اکرانا فرمیا دنگ فلسطینی برسف دا اوها گوت. اگر پتک جوان پریان ورکیم کرن امی وان نگرن بلا او الیکاری جبوان را بمینه پیوستیا مپینینه. عباس دیار کرکو اوی همو سازی ناف دولتی لإسرائیل گلی بکه او گوت بلکی جهان دنگی ما ببهیسه. لیمنی جبو پیک آنینا قناق یکمین آبلاف کرنا هیز ناف دولتی لباجار حدیدای جوینک هات لدار خستن. کنسه اولکاری یا ناف دولتی دو جوینک جبو آلوزیا یمنی لدار خست. نونرین نتوین یک بوی یمنی مارتین گرد جوینه دا آخوی و گوت وی هیزی ناف دولتی لپراوین سیل راس ایسا او حدیدای ورن بلاف کرن. پشتروی هفکشینا جهنک دورین حدیدای پیک وره. گرفت دیار کر کو اگر قناخ یکمین آبلاف کرنی پیک وره و او یک بهل آلیکاریا مرووی دریا سور بگه جب میلیونان یمنی. لی پشتی و جوینه به چند ساعتان هیزن حسی دیسا پیمانا آگربستی تکبر او تاخین سنا او خمسینی جه کرن هدف. ده انجام ده شر دناو برا هر دو آلین شر کرده رودام. سروک ونزوئلای نیکولاس مادورو بانک لسروک مخالفت جوان خوی دو کرکو به هلبجارتنی را آلوزیا ولد چاره سر بکن. سروک ونزوئلای نیکولاس مادورو سروک مخالفت جوان خوی دو و خوانت هلبجارتنان. مادورو ده آخفتنه که در پیشبری در چوی نازانینگه که بجشک آخوی او واگوت. چما خوی دو دوزا هلبجارتنه که ناکه دائم دریا داینا گلیری ده وی آلوزیه چاره سر بکن. بنزیک بونا 23 سبات تیره که خوی دو که روژا درباس کرنا آلیکاریا دست نشان کربو آژانسا فرانس پرسی راگاند که برپرسه که لشکری ونزوئلای گوت وان سنورین ل کورانسونا هولندی را گرتنه دا که آلیکاریا امریکی دربازی ولات نبن. لالیه که دن سروک مخالفت جوان خوی دو به تویته که راگاند که چند دولت اوروپی 18 میلیون دلار وکه آلیکاری جوالاتی ویره ری کرنه. دناو ده ایتالیا، اسپانیا، بریتانیا، آلمانیا و فرانسا جهیه. لالیه که دن سروک دولت بولیویای او مارسل جی به تویته که لسر حساب خواه راگاند ادعا کرکو سروک امریکای دونالد ترامپ آمده کارین دستوردانه که لشکری یا لونزوئلای دیکن. جنین هریما طبقایی به نزدیکبونا 8 آذر روژا جنان جهانی رجی به سلوگانا به برخودانا جنان جیان گشت به او تروریست دیگ دچن چالکی دست بکرن. ریوبریا جنین طبقایی به داخلانی که راگاندن که اوی دست به چالکین جبور روشی بکن. داخلانی با آمده بونا بدهان جنین طبقایی هات خواندن. ده داخلانی ده برنامه جبو 8 آذری هات دیار کرن. هر وها جنان تقص کرن که اوی تیکوشینا جبو آزادیا جنان جی بلند بکن. جنان ده داویا داخلانی خود سوزدان که همو روژان جبو پیش روژا خوش بکن 8 آذریم. تی پایین کو چالکین پینگاوا به برخودانا جنی جان گشت به او تروریست دیگ دچه ده هفته پیش ده دست پی بکن. سبا آنگو 21 سبات روژا زمان دایکی جهانی دهری خستنین جواکی ین سویل این لباجری مریوان یه پاریزگاه سینه یا روشدات کردستانی با آرمانجا روژا زمان دایکی جهانی داخوینی که نویسکی وشاندن. ده داخوینی ده هات دیار کرن که مرنا زمان دایکی ده واتیا تونه کرنا نتوان او گوتن اگر تو ریگز پرستی لسر زمان باوری او همو آلین جواکی بکی افتی واتیا تونه کرنا جواکی لإيراني زمانين كردي، تركي، عربي، بلوجي و تركمني وكا زمانين دايكي تنزانين لإيراني سيستمكا يك زماني ددن آواكرن
Bi vê sîstemê re dixwazin tevahî ziman û neteweyên din jî tune bikin. Di dawiya daxuyaniyê de daxwaza perwerdeya bi zimanê dayîkê hate kirin û ev tişt hate gotin. Em daxwaz dikin ku sîstemeke pir zimanî li Îranê belav bikin. Xwendin û nivîsandina bi zimanê Kurdî li hemû dibistanên Kurdistanê yên li Îranê jî bêne belavkirin. CPT ji bo çalekgerên gireva birçîbûnê gotin em bi saziyên Tirkiye re di nava danostandineke aktîv dene. Li Kubanê bi amadebûna 400 ciwanên ji gelek welatên Rojhilata Navîn konferansa xwe ya duemîn li dar xistin. Di çarçoveya pêngava tunekirina çeteyên Daişê de şervanên Qesedê 1000 sivîlên din jî rizgar kirin. Di çalakeya hêzên rizgariya Efrînê de leşkerek û sê çeteyên dewleta Tirk hatin kuştin. Serokê Bolovyayê îddia kir ku Amerîka xwe ji bo destwerdaneke leşkeriya li Venezuelayê amade dike. Berîvînerên hêja nûçeynemeyên daniyê varî li vir bi dawî dibin û em dibêjin heta nûçeynemeyên dawiya rojiya. Ango saet 11 de bimînin di nava xêr û xweşiyê de her şad û baxtewar bin.